moten gemet filio. Mayor wakisin non Paipel aweiris nguruk koboe weweidi iga ka resin kuta iyon eboe arisuk ren peruen na kabasis yo aje program Paipel Apasa togeri arisuk me peruri na kabasis non Paipel kakeri nauch phone number oru fisu oru waru tiu siro oru fisu oru waru tiu siro achibe arisuk ren amna kabasis seribet may mat na nauch Paipel iwe ye achibe program Paipel Apasa. All right, parats kapong kapugeri kuriorong ngeri gebi bui pusoling kiri so chabun ngeri god pusi apa tu fitin news fagan panorats live igere war bui pusoling radio foku kiri so bewari di god ren efan so si apa spent fagan gesato ri bacheti fagan orats live igere John 50 gits nor art studio igere iwe eseboror merigun brother Alex Rhowuniong iro jo host ren ati program Paipel Apasa Rhowuniong ngor kuipi Fakun Rhowuniong matara. Hey kiriso meta ifosum nori reari gerei En ifen buan ifa kiriso jabur buba etirongang membedek pejeke iwe wese di jok annabro tarif me tarabatu. Amen. Mari di god. Ever. Iwe kiriso jabur ngeri god ren pan match mara becekun. Iwe yen so phone number ngeri yen mi bar interested ara bar ke kergit sera kapasis na Paipel 671-689-9990 671-689-9990 ila no jara phone number category ke kergit sera kapasis na Paipel nge ikabu ke fitikit on Facebook iwe category au kapaban maketi omna kapasis na Paipel one atara live video war Facebook. All right, without further ado, we sipone patorgiat a Bible study gerei. So just sipogariate. Saturday. Sabat skot mira barap no next ya kiriso saban mari dukreram tong ma bebets. Amen. Kiriso jabur ngorukren mara becekku kafangirigem. Kusawajan mind ko butuburu gem non a program gerei. Ko der ko butekia ko bonigaro. Amen. Ko buero. Kusawajan ko bon arisi pastor rifara bon sasato. Kusawajan para Mary brother Alex pun kapase pa pasa nge puida bete gun mi fera batta pa arpa pasamai. Help us, Father, cover us with the blood of Jesus. Non iden Jesus ewa yatik usaras tibis. Amen. Amen. Sibwe dibuwais sibwe fausuro AJ ben. Mi garor ekki fitu kapasis. Era ekki charus seri. You were bakkie gitsor acho life not a week. You were sa answer sa powder periwerir. Yes, is a cafe di medicine. We upagari, wow, we're capaces, you back, ka arisigis me wow, Peruan manar Paipel. You meter you guitar detterin. We found detterin. Oh, Sazak for the ten in Norway. Oh, you were. The ten in Norway.
pag itirapin me aci show ikerei wasin waterfront beach aran Apasa mi war wagisin ang Paipel Apasa po fefein rebo afanafan norfen yue kapasais yue en everydan ororiap ngawan war Facebook o usar tibis tirawam ororiap patiruwa bicara kuseriksi siapa saya wait kratsi bubara ang ngawa ramas ge busirida itanna war Facebook upon me busiti bege yar bachete ororiap mi war wagisin al Paipel Apasa po fefein rebo afanafan norfen Ever, mi war. Ito si bubukatot. Si bue sugigeri aywan tiboti sa burru o si maru. Isorno medwe. Yan tigap pagay face city gari Kianti gap. We ito ibu sugireyet. Nayen era mi war nayen chugis Paipel ejak namon online. Yagita nejay wagisin iyay. Aywan tiboti sabon video saburu. Aywan tiboti saburu wagisin olmaru. Aywan tiboti saburu aywan tiboti saburu wagisin olmaru. Iwe ye eomerein ke wagisin naman ifa nejay kabasais is pogiden naman re kama cross eujak merein yera usap mud ngarir perbe asugun mud ngarir wewen efas ren ren fefein usap mud ngarir perbe asugun igarbe neberem wan men rebo fokun tibe besarson ira eomerein eke wagisin efas wan warira idai rurun yuage ererigitspun ifa sisap mud ngerir fefein rebo afanafan one man. Iwe eroruan 1 Corinthians 14:34. 1 Corinthians 1 Corinthians 14:34. 1 Corinthians 14:34. Iwe ike ru ifirata buburo pun re bring out era message med non ita uenge fefein resap fas nari wali bin resap fas rabojok farfana iwe 1 Corinthians 14:34 ay rabo eko fefein rabo farfan na eko wich resap muwitagerir arabwe resap muwitagerir arabwe kapas usun mene amak non
Iwa, gu siya riti. Usartibis, Krista jabur ngeri rabi patience. 1 Corinthians 14:34 era ekwe fefein rebo farfanna non ekwe mwich. Esap muwitagerir arrebo kabas. Usun minne amak non ekwe John Judah anuk pwe esabor ar neberem. Sabor ar neberem. Iwe ikeke ru ifa Wogesin ida ifa on the surface ioge erabo fefein rabujak farfarno. Io bauru se basaida bogiden nare fanson mi iwira fefein ebek marebek in iweribin. Iwe nubera do en message iwe ekwe fefein rago köraren buruwer meran ewe bek ma me tu weren iwe ge bauru se rabo köra rabo farfanna rabo eisirir buruwer nubuen raro name we wen bue ifa ese war wokisin ebue apasa bue fefein resap afarfara el kabasanim we wen bue arreba ifa ewar iwara yugeri Revelation 22:17 Matthew 28 19 and 20 ewe Great Commission nge rejek ererisoreng pues o gids medicine esap gichan we aron Christ esabujok kan ifa padre me pastor me tiken esabu rejek o gids medicine esor Kiriso para inkisi jagai buat si meter kapasa non a good tau Joshua should para circumcise iwe men not of one so rare early we fe resap or kabas nor karas kurwich fagan era I agree with serive in we show of respect near the when lugar non of fagan non even fen nga maybe met and the next era boy kapasan go ren non musis not if so seri if I should cry safitos kids we grab or fe firir we deliver message here we non per over hier we verfagen you fefein achi bosiri bo shor ngawana para farfan nga be bi chegor coach nor eure no chuk fefire sabugon me they we so respect arbo afarafat resabu surban ne was said magud good feather rojo par wo kapasi se po torach ngai sa paroro nga coach re arbo rep fefira agor par kapas pachakut nga ren era fefira po kapas ren ach bujefen fefir vi afarafat fefir vi teach por que apusi pachak nimita geri bari we kapas sa kortor chika gi jagwan irboda CSB weibu meto rapo era message sa ri geri gitwe sirar basi bu era kapas ese chak nimita geri ban po pan fefin vi bon tori du vichar bu era kapas midu vich but eu jag but sabuita en fa pekin farfan wisen in Judaben in priest not in family Judaben in priest iwe narach navaram ikira war ikira ir priest
Iwaga fefein mitori way iwaga rasapujok ita ifa nigirigin air mesen Mesen. mesen ben. All right. Iwe kirisu cabur pura. Bocah pare kis Go ahead. pacet. Go ahead. Metera kis biari ususukan pari noraja. Which of seven this ordination of women. Purira korena big issue ferrera ordination. Puruk surikoro watte ach bukan sidera putori kijwicek tuan debate warna. Rare ordination of women. Ngera rare pekera farafari we fe sepan new that me erugi be jarasara. Ngasi sapata chira ordination rare fe boy e panerian ngakijwi panugu be fe maybe your coach rare gur patori ordain. Coach rare setori do vijara afanafan me to vijara fe pura boy shira kapase poturaj. Iwe kirisu cabur. Airuku ya fatafatuts. Periwerewe ewe kabasis. Uti sibubo isatiu e coach awe. Menon me in Old Testament sigan ifa nubuen siafuri masoren New Testament ngesigan nennesefan. Pues si cheki arch muir. Iwe me not in Old Testament ese or fefein ebo we send lead out. Ese or fefein ebo we send lead out. Iwe may baror exceptions to the rule. May baror jog chawe read Miriam fefein Moses we even priest prophetess. Iwe pan Deborah but he ever judge. Ever judge the judge Israel. Iwe afekto non ifa in New Testament ara but he prophetess. Iwe irara ifa generally there is this rule but there are exceptions. Kirisu. Iwe kirisu cabur. Airuku satu wari pan move geri poraceri kabasis. You can be reira. Huh? You can be reira rap kara kabasis we se vas a fagerach. Si bue materieri Ifa. and John S. Chewe. John S. Chewe pokiten kismi if I went matafeten not away. Iwe si pure farfitati ucek. You awe obsara in Ephesus. Okay. Era Ephesus nge barnom non nobra. May bon nom. Okay. May bon nom. Ewe kabasis and John S. Che. Ewe bara rege ieber katirik. We in Amerika. Ari kabasis era ewe god sam me ewe reun me gun mifen. I fausun urban god. Ike urban non ge even. Ira and S.J. Jana kabasis. Urban non ira ewe si a enserrinare nge si jok spitoriro. Ewer. Pun sa atapan. Ewer, maybe. Iwe sa ferera pu kora kotsam bar kora kodnau bar kora kod ngurubin. Iwe in ifa ere wawewe iwe nomnon matu rewaru o kise war matu sada sibo sagaribo matu rewaru o kise war matu matu
Bati sapurro waru. Go kasi kon metiu. Uwa kisire kon metiu ye be ta pasa. Kwe. O bo feina. Asuro gora tsare ki obu be disin. O bo papatai ser ngeri itere wasam e warau e wagun mifen. Iwe era o kisin ifa era wasam e warau e wagun mifen. Ese jok ochu forgetnir. Ngapatai sa ochu forgetniro. Naman bugiter rekora. Iwe ira weran arera e wasam e warau e god ngripen. Iwe puan ifa saduri John eu So sapuri wa kisire wa repo buten. Aure wa kabas. O wa kabas aron na ren kod. E wa kabas apon usun so kod. Ye so sapuri wa kisire chakara moran kod for Faan. E wa kabas afen on nom. E wa kabas an ren kod apon usun so kod. Iwe ifa differentiate ni na ekararu ewe kabasa nombre we got sam era got nge we wen nge got sam iwe irabet ifa we wen every gay pure buko ngerien man we pon watan mi jaga mojo wajai perwer geri kapasis mi jagi bejara ser kapasis ka Paipel pisira we no bore si we papatais mi bakirbat ewa kot sam mi poros basan ira wogu afitio kot sam eben ruberun era kot na yen Jesus Christ audan nor korik iwe koden ngun mifen Paipel Apasa ausuru digi ben murra esa poder bogun mifer po digi ben murra ga baidat ida rasimples fen ngun mifen nor afansun iwe rare capacities ike urban in one iwe sa poder theology siagi seri Paipel urban kathet ewe kot migirigi non mayor urban koyo kot sam ewo kot nang ewo kot ngun mi fen setu vichar e pojak urban nori irera wrong theology ke fara sibore rekar urban chak kot nor norban iwe sibu para we chi sapurban kot e bachak no urban mi pase por urban kot purbe Paipel e kot ewo kot sam kot dewe kot na kot koden ngun mi fen norbe agi sigunne theology nebu professor bior kapasis rere ige irmur puen nonne ida besibo bisik kura sakura ga annugu irmur poro pusi bobe pusi gra irmur ngasi sabjek sirifa sundegirigir nge nabageri gerai buren ngun mi fen si sepor koni describe ngun mi fen pusi jaga rai ur biro nom norgij era gun mifen pare every person non era ot gun mifen esap urban nor urban kot ira bejerasin urban kot kot sam kot na kot gun mifen bue meten nuben ke buera urban nareben yoge beten epo torok namugurera arabas euchakiris iwege isapurban norben isapura ira pues even god sam even god now even god ngriben yes re urban nara roles aragang nge eujak purpose fari te jogar po winneruk sefan gerir Will be your follow-up question. Er gu vi party rigeriera. Seri even nei dan sen net ik moge mer rerige
moga MRN ye itare wa Facebook kar tiro busar tibis. I know we have 2 more minutes ye uburetek mare we kabasis. You sa boteri break. Sa toro na rachi break you si papan ifa awe we fagan ye. Ira. E kabasis obe awe we giri ye. We efiso sabur rueru gisin nibu. Nge era ora one ifa era discussion ren era uruban ye eu. Ike ifausun en uruban ye evachuk ike euchuk. Iwe era kapasis era sipe niari efiso sabur rueru gisin nibu. Iwe buriri wasa awe we ifa we wen era wagisin in the idea will be your urban court in one. Iwe ikasap in one ye not mer agak fagan met ibe fagan. Iwe sa aron negeri gacek erusum mirit memurati botoro narati break sebuah kapan fagoro to a phone number geri iyan mika pa fitigit 671-689-9990. That's 671-689-9990. Ikapun ke fitigit merebere kuam. Ikapu ke fitigit merebere stateside ika Hawaii ke saibar ke yari chak chuk. Kategori ko comment iti one sira live video or Facebook. I'll see you guys. We'll see you guys after this short break. Papa new fagan. Ewe watten chefra. Chenesis sapuriget wixiregon apasa. Iwe ewa buen aperiweri. Uarung mata teram fedenari tenibi. Ngeruar wokus. Puru aserera yevopun ua op. Sisa fokut tupura ren ewa tefa. Ewa afen mona de nara was sorun. Non ewareri bi fokkun urusers men nigats. Nara was sorun. Ewa fefira poete. O afeten nara we. Kiramuen tiren akkar. O burpura sepuen. Yes a city. Braver finno. Fedennon. Non en setarawe. Ser. Nupuen ifa nede. Achu ser me. Ewa defo. If asaturibe. Defendiri. God. Nge esesiri puafen ora naren sedarawe tunubi ige ser. All right, iwe foku pakiri suja buru wari di god. Poesia para new focus fefein. Para ren arts a second segment ren Paipel Apasa. Kiri suja buru fefein pangeri ebe me berebi fidigit. Yesia tikwan arts kapasis nambaru. Kapasis usara wara nambaru gesap nambaru boe urigati kapasis. Eurigati kapasis seri eben ne dan moga mererika moga MRN ye itari wa Facebook o sebo chero pokaru busara tibis esap seri atsi pokan na barapte ki abanga wa itere harabas nge enneti seri busin ye betsa kura seri wa Facebook itere arabas ebe wati boidan iwe efiso sapur rueru wagisin nibu ara o sebo chero poe enniari era wagisin iwe owa awewe efiso sapurrueru wekisin nibu. So I'll start off with the ekapaseis iwe upwe enniari ben non makken meriga seria King James version muriri wa por enniari not at Bible chuke for clarity purposes. All right, iwe sipwe akong si bos rako weneri bennon pugen Meriga King James version
Iwe men non et King James Version Efeso 10 wagisin nibu yen me te abasa. Era one Lord, one faith, one baptism. One Lord, one faith, one baptism. Ida kabasan men non fasun merikabe narawa King James Version. Iwe yesi bure nagri Bible chuk. Iwe yen met no te Bible chuk abasa. Michakor evanchuk abisawon. Eujak nuguruk, eujak papatais. Mi war evanchuk abisawon, eujak nuguruk, eujak papatais. So the question again, ator ngerigits sarasiba awewe efiso sapurrueru wakisin niwo in context ngeri ewa kapaseis fitaban God. Iwe, mi fat bwyn ifa iwe safar awewe bwy evan jagot. Iwe non even jug someone. Iwe eeuw jug nuguruk. Iwe eeuw jug papatais. Naran even jug someone. Iwe ogis medicine sibwe rorongari sibwa peru metera. Nubwen era ifa obwe ifa oboriuda ake nuk medicine. Sibwe oboriuda anke nuk medicine. Iwe nubwen ifa nubwen bwera oboruguruk ren abijak nuguruk awato griberaw. Iwe inamiet eban ifa eban era pareujak. Iwe in baptism ebwe eujak babatais eujak sokun babatais. Sibwe jak ogis medicine sibwe mora fan karik. Sibwe etiu nesediga narkarik sabora. Babatai sigich nge sibwe awawora. Sibwe chosari Matthew oru eu tori urigat. Matthew oru Matthew oru Eugeri uriget. urigat. Mati soproru kisire eugeri uriget yiwe tapasa. Obutuburu fichi bo sa furry abi fer bung men mesera rabas por bugurabi ne wa furry. Burare ob furry usun o sa bagiots niwin sedi sebebi min namneng. Yebin ne arrobo fanger yekke o charwung a ots met tots o sap esire feteri min no wa furry usure ke o chani katubutu pra furry non arkewi wer ferikis pon war ewan barabas be igeitir. En tu puede que brafer wes me agi de wurir. Ngeru buen obafang yeri ekewa chanwunga obaferi nori na parap. Po fen mo nge chie bi kyobi fokur kan yeri ke bi resap siri. Usara esa buda. Esa ifa oru era. Oru. Matu oru. Usun Esab matuge oru Rome sabun oru ogisin eu ngeri ruari. Rob sabroru kisire yeri ruari raiwe bet sibere sibo sapura da fer tipis puan ko to be sapo nabaro. Iwe esa fakkurira. Kit sabera yeri tipis ifosura sibotogori sapura da fer tipis. Ika osap sire bo kit medisi safe papatais no Christ ya papatais no arme vero. Iwe ras papatais ya pe se pek me io etin non an mero. Bosu Christ abara se feseri vero hera wararin marabare wasam
Ira supaki tia bara e bara wifa. Iwe. Ebwe eujok arts papadais eujok ifa sibwe kuirare negasagas sia pili botuts sia differensat we wen sia peyas sa fiti sisis nevara nupa sa kuirare gasas sia ko korora sa peyasara faren korik iwe nupa sa perbata pe ira ba en pasara apa kita iwe sa marau sefan ira asina touch marau sefan iwe ebwe eujok esor sprinkle esor kalin ikan me sokun papatais ikan bebe eujok sabon eujok ats nuguruk iwe eujok ifa papatais iwe ngari wo paren man iwe med their born capacity ko John Ephesus pue repwe di usurera kot ngepon e jagara even sawori jagawa sibwa dat ai jagawa barach north at sabon ngisa capacity repwe uru kot norivjak e jagara even sabon e kot sab at sabon kot na at sabon e kot ngimifen parat sabon. All right. At sabon we uru pareu jaga nugu noriyan nor bacha ko uru kan non god. You are baptized efecto seri fossil creek baptizo. Where iris fossil creek e iris e submerge e no fan e set. You fossil verigas rabet baptized. Ki chochu saja kapi saja para baptized. You were here was a true sense of baptism, evjak baptized, evjak sakut baptized be accepted by God. Si boy ira usure Rome sapuru. Akapasun even baptized after the Christ in orari bero. Si pun no fair was set. Pun Christ apan ette iwe arabasa pia saro we didn't know marang kama pore no baptized a new creatures in Christ. Pur ko tibis we didn't know apia saro ira usuro chiara. Sabiti Christ in orari bero. Sabor fiti in orari bero seven. I be a fun baptized. Mira formar no Jesus Christ. Y ese do bijar ver buera spring gori ke abur raja war bu gra presa baptized. Eu jak spring gor abur. Y ke war shakor baptized re chako rais re chako ver durrong na rais or baptized ke cross the river par baptized ko ser baptized. E todo ni de usere ri se bue no fa e se di la si pu fidi Christ le vero. Pe asoro e ko bara mire no tibisi mire no. Pusa pa jari Christ si pure fidire bara se fen non io sa con giri io ragazzi pure pa se sandi re sandi verità si se bara se fen so sa pure biblical terms poi si poi fidi Christ non bara se fen non baptize esa non era first of the week sure che por paro sorry rera io vedo se c'era per baptize io già baptize co de cavacion Ese porru. Eu sa con baptize ira botau ki soden medicine soden e poi ujok negri grats baptais pare ujok ats nugruk awewe ikasa nugunarekan en sabat iwe e poi dajok ikasa nugunarekan muwe puren e kan muwe e sabaren resus pu aren ifa nun ko tarvas medicine resap mo George Peak resap mo e kan sa kabaten men iwe parirajo kren baptize when si pue uniform ogis medicine John Soden but ese war en 7 days
esor Baptist, esor Catholic, ejagor Paipel. Ilajok. Ilajok atsna nabram. Amen. Amen. Nou, kus si wegi stats base wara we, ek hier kere one Lord, Abusara tibis, ewa kapaseis we fito specifically, ewa chere we, siri, kere mewa uruba non Ike, uruba non fugan, ewe, nora kewe egora nuk, ewe kewe nuk are kosap panuri evan god merugi. We wegera sakura baradar word pan even. We wenge pucha Ijak. Ewa gisin Ephesus sapurwari wa gisin ni wu ere gisin one Lord. Wenge pucha ever chakara Lord. Sibo ba birgeri. Sibo binigeri. We norat siya explore the Bible. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God. In the beginning God. We norats delve deep into theology. Ike no kabaset Greek. Iwe era kabas God make raya. Iwe ere ewe kabasen Hebrew Elohim. Era kabas Elohim ngebi plural. May plural. Ese fasen eben ngebi fasen fiteben. Iwe atsiwe proof ngebi fiteben. Iwe siragiri iwe Genesis 1:28. En God affer Adam meif. Iwe apasage let us. Ngira sibu badori proof read saburiret. Ira. Si sabo ma to auraga sa proof. Ira. Iwe ngira Genesis 1:28. After it gets ngebi multiple. Nge ikan para karru wagisir obut ngeri bukan sepacete. So sabure wagisir ngeri urigat. So sabure wagisir ngeri urigat. Katsemut ngeri buragiri. Mati work luchan. Ewa wagisir ke sifel panasiri. So sabure wagisir ngeri urigat er moren god for Faan. Ewa kapasafen nom. Ewa kapasan nohren god abon usunchak god. Nom ausun. Rugeri urigat er ewa kapasan nohren god seri repu den god affer ribetas medisir ewa kapas esap or os nein furriak ke rafakun affer merguri obusara. Iwe norwa gisire gon merwer nor eipuge so sapure. Ja afatagri gisinge ewa kabas I god ewa nohren god seri sing nepu den Rhowuniong ti eberarabas. Iwe megi sato gori kurang okay. Iwe god ewri ti arabas sises. Iwe ben nore so sapure we gisire sa sire sises iwe kapas sises pari iwe god. Iwe gebi paror ere ben mergur sises Paipel tsege tagri god. So ni fefein ngeri ewe the idea even to god. Sises na pugason. Erage ngang me ewa sam abichak. Iwe ike Paipel potogori erage ewa fefein me ewa wen. They become one flesh. Ruben rabas, how can they become one flesh? Ruben. Well, that's God's math. 1 + 1, yeri gets here 2. God 1 + 1 = 1. Go ahead. Era become one is a friend. Asib no not mathematics era become one. Pure eujagiris. Yagi be porosor. Purar pure jagaviris. You will order permitted to be one together. Ever. Ngesa pidare pure jaga. Ekoru uridi Esapo eujagiris. But they become one in purpose. In purpose. That's it. You but not are. Ira poroshuran god eo god sap sorry. Eo god nabe god ngunmifen. They become one in 3 purposes. In one purpose. Amme irban
One purpose. Roles. Roles. Three roles. Three roles, Three roles, one purpose. Amen, That's amen, it. amen. Ruat Amen. roles. Aragang nor ujog pobun. Code be. Ida. Iseriyo code. Code sam. Code na ngun mi fen nagari usuparen asai we rawas rawo nga purar. Ewe code a uridi. Ida, waburidik. Purida aburi Arabas. Wewen repure rabi wa benuro pur kota siwiriero yo ko sa aburi na you are benuro no that's a wrong theology sapura wer pube a tira to pure wiri arabas ne norue e oral nge saputere pure wiri no pure jag ayu jag that's it ke pube jag be a jag ti that's it still Ese pachuro. poi no pasar io se può te correre a ti per fare che o so rende inventi che so Iwe niuridi eriwe fefein mewe wen ewiris norar agang rapor ang ijok nur about purpose. Amen. Yeah. Hebrew chapter 1 verse 8 to 9. Mut ngeri ichak ubukachak sugire Paipel. Easy chak sapurachak warewe. One Lord, one faith, one baptism. Hebrew sapuri wikisin tiu waregeri tiu. Ewe asichak fos warewe kiek pun mayor kwriber if I found surara uri tiu one Lord. Iwe Hebrew sapuri wikisi waregeri tiu yen meten was ko captivated my attention. Rege nge usun nerewe God a apasa. O God mum ebaronam tor fefein nachek. Ka neveri nom arabas. Wait, usara. There we go. Ka neveri no arabas fan pung. Ka efich pung ka obut minangau. Yebinne God Abu God a firukude. You may not take a specific verse. Sa kuragabior an individual. May there God. You wouldn't a individual that God a forcing it no the way. Par God is Ida. So Pukon Hebrew one if a dagari Jesus God Sam. Amen. Iwe ba sabot sini bu God Sam pari God Sam. Amen. Iwe narewe Isaiah tiu oru e pari dagari Jesus everlasting Father. 9:6 Isaiah 9:6 Prince of Peace, everlasting Father. Amen. All right. Sibu material kapasis. Faan. John chapter 30. Esor ririk. Esor chapter ririk. Oh. Ngay sa materi Okay. si Jojo gari. Rifausun and Jesus mewa sam. Oh, okay. Eusafis. Okay. I require a cover. And Pugur po Deuteronomy chapter 6 verse 4. Apasa po Jesus iyawa ngun mifen. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Apasa po Jesus iyawa ngun mifen. Masuan Deuteronomy. Sa tirire fetangani busabo. Masuan Deuteronomy ra kabwe ay setting Israel. It was someone made up at God, Egypt. It was someone made up. Okay. If I don't know. Ira kopos setting Israel. It was someone made up at God, Egypt. It was someone me naparap. You ever kapasis. Pugur po Deuteronomy 6:4 apasa po Jesus ewagun mifen. Ese masingeri era question. Pues en gugisin era pues ewe sabon mira brap.
kuot ijok ewe sabon mira bra. Esa barra sises I gunmifen. Pues ejagera arru taiden ewe sabon kuot. Irajok med mira bra. Ida ese paror. Ese kapasusud sijes ira gunmifen. Usoro bi out of context erbena kapasis. Naban even na ipo safari tickets ipo pan ifa Awe wetu. Oh. Okay. Iwe I'll give you your time at Marero crew Okay. En ere era cosa voce ko ba we mati sapun egon meribu we kisir egon me. E capaceis fito sari brother Scott. Para ibira fe karatsapan Marero. Cosa voce awe we mati sapun egon meribu we kisir egon me. Egon meribu sadun Ye bue sagiri tiri ajra. Mati sapun egon meribu we kisir egon me era esa porots minne atorong non awere berarabas atori eri bengawa. Ngebet mi to useri non awere warabas ilabet eri bengawa. Aha. Matthew 15:11. Kasi wajar wo erisira. Go ahead. Med magabi toron narawat. Ato narawat ari bengawa git. No. Pure toro at ini benga ato seri esa puri si. Ngera be teri benga. Siu etorong med saiki gi was med arbenga med sawa narawat. Med egi chon nomrera med egi netibo. Iro sul med awo giga aga fegan meretibo we ato kabas. Mi ya ribenga satori ebara koreben. Ebara kabas benga feriteren. Ira wari benga moga esri benga harbo do narawat. Ese era capaces ira fosred and Jewish we already reboto todbeur memora rebobo. Yoge esa buira. Pui ferira ira bet we wen bue sa ni benga ren met mason nari disis. Esa metodo Okay, let me throw another question to Nefira. Since we agree in by Brada Abasage, esap metodorong bineri bangawagit givedato. Ngay gabra uribisakag. Ga evera urubi poison. Same thing. Med. Esa pore nibenga remete wa urubarong ka mogoro. Ira beo apa nibenga toro. Ever. Ngapurera era uki sirekap esekapa susun. Or is was specifically about rare burger. Fair unclean food. Unclean food, no. Made there pore was said era contextual meaning rare ira ferera. Pure siri benga bet atoro. Sa purbi beti we sornawan. Pusa aja korong. Sa med guys ike sa wow narawat. Na ike chvereti bati ira ribenga. Nge ira pote coach I can eat any food I wish to eat. Pur more recipe or purbi jagri bet. To jwi sit better are do aribenga. No isa kapasar rebo. Nge ira wewen pon ekapasiri. Ekara sobre no fan sobre po bet buru metraro ira pota Paipel repwe eu jagawat urugat wayro serigat pusibo butir absorpiri nga awat me respond ira puri gasise tuburu iwa ba do kapaspi nga gasise if anyway to chu ko kapasaro iwa ira bete to harbe nga gerera poiser bedi Mavik kitmiri benga. Nibenga do, panibenga do. Gabet. Ngera wasir kapasusun ren. Por kapasibutuburu sur kitsore sibutuburu warawat. Pun mit sarong sor ngawan ngesawau sa sogre beri sa ira wari benga. Ato narawat. Got any more comments on that? We're running out of time.
Ren era Abui, enough. okay. Enough. Para kapag pure po mitcher maror. Me yatsik nom eurus sumirits. Atsik eurus no sumirits iwe awe siro. Sa diri si bue si bito. Sa spidori pare. All right, pada sise se papadais. Seri George William. Oh, Pada sise se papadais. sa diri. Sisa sa papadais pure po bisa kira puro. Esa papadais po diri John Davis. Poi namet isu sa poro sira o papadais ira usura kangal papadais ira eujek papadais sisa feri po si puro. Ira usur pure sa pure rati bisa papadais no. Non mak sa pure kon moru, wagi sira kon moru ira yen mirugu e pafet. Papadais. Papadais pure po barang. Ngasi sa pure ranugu pure po barang ira papadais no. E kapan susure ki jarabas. Si pure kapan sarong sa feri. Iwe sabi papadais. By the way, not Bible sa kapan susure. Sisa sa bi papadais sira pasanod ko chorkera papadais. Sisa sa eri sila vera pareo kapas para wararan kere. Ve ina pota si kaya giri si pa pareo kapas iwe layman ordained minister with Karemeno si pa para papadais si warabas ina kamisan ko dagari git. All right. Amen. Iwe kiriso chaburairu abo kapariwe Faan आज का पास रेडी केराई पुके त रातो और रेउच टाइम Ewer, irisho. कसो बचेंगा पुरे कत्ति कर ngoruk so bete Alex ko pure aso pa ki chara rer yote Maing sa watsmiro no mo ito webit. You're listening to KIC. Ito webit multingeri git si bue nori watch si bue non watch kantarak nge fokun fifidigits pan edir di serir sedan tirem ke John Kai fariden Jesus Christ at sawon. Amen. Amen. Amen.